लामसागाव हाइन नायलायनाय त्रिपुरा पाब्लिक सार्भिस कमिशन बोहैतै नटिफिकेशन नंख्रै हाकिया और नटिफिकेशन नुखा 19 तारीख 9 मास 2024 19 तारीख नटिफिकेशन कखा 19 तारीख सेप्टेम्बर बाइबसं अबंखा एसिस्टेंट प्रोफेसर नि बागै नटिफिकेशन कई हाकिया एसिस्टेंट प्रोफेसर तलांजनाय ग्रुप ए Gazetted for Regional College of Physical Education Panisagar North Tripura under the Education Yes Department Government of Tripura. Ojabon beton phunuka pay academic level 10 jora thangnai 57,700 per month bruni beton tongnai level 10 jora soinai beton khub kaham gai baib songo jaga essential qualification naide essential qualification a master degree khlaijak nangnai in physical education ni tui master degree khlaijak nangnai 55 mark manai UGC recognized university or an equivalent degree from the an accredited foreign university gai ojago naije net teslet bo jago nangnai jara PhD degree khlaijak boroni bagai sujuk tongnai gai knowledge gai Bengali ba kokborok man nangnai gai jago application khainakai government of Tripura ni permanent resident certificate tong nangnai eba PRTC tong nangnai ni sajak o jago group A Gazetted under Education Yes Department ni tlangjak bo Government of Tripura ni gai o jago relaxation allotted pungjak o jaga SC ST PS ni bagai o jago 5% relaxation tongnai boni grace ni bagai 55% ni bisingo 5% relaxation tongnai jara SC ST PS ni bagai gai age tongo jaga o jago jara PhD degree khlaijak 2 number PhD degree khlaijar ni bagi bahaino 5% borokni o jago relaxation tongnai mark age tongo age gai 40 years jora 11 तारीख 11 मार्च 2024 or date by age no mention ma khlainai jara SC ST PS borokni bagai hingkai 5 years relaxation tongnai borok hingkai 45 years porjonto rimano jara ST SC PS rok hingka kai tai naija jago application khlainani bagai jaga last date jakha 11 तारीख November 2024 sarikni sara 5টা PM porjonto obo hingkai application online application khainani last date o jaga selection process hingka kai screening by IPA uskor tongnai 85% mark tongnai tei IPA bo tongnai interview ba viva ngnai 15 mark ni total 100 mark ni o jaga 85 mark ni IPA ngnai online application portal khainani bagai 7 तारीख October 2024 7 तारीख October ni simi 11 तारीख November 2024 sarni sara 5টা PM porjonto online application khlaimanai 7 तारीख October ni simi 11 तारीख November jora obo hingka kai online application khainani bagai portal rijaka hingka jaga online application khainani bagai rate of recruitment fees rijaka jara ST SC BPL card holder eba physically handicapped candidate dongni bagai hingka kai 350 khlai rijaka hingka jara others rok hingka kai 400 khlai borok fee marnai o jaga IPA ni uskor naide graduation ni 80% and above 80% ni saka hingka kai o jaga
21 khlai oro mark na hajaknai tei o jaga o 60 ni simi 80 ni tola hingka khe o jaga 19 khlai mark na hajaknai tei o jaga o 55 mark ni simi 60 ni tola hingka o jaga 16 khlai mark na hajaknai tei o jaga 45 ni simi 55 ni tola hingkai 10 khlai o jaga o mark na hajaknai post graduation oro bahai no 80 ni saka hingka kai 25 khe manai tei o jaga 60 ni simi 80 ni tola hingka kai 23 khlai manai tei o jaga 55 ni simi 60 jora hingka o jaga 20 khe manai hingka jara SC ST OBC borok ni bagui hingka 50 khaino o jaga wngnai 50 ni simi borok ni khai oro nahajaknai 55 nangya hingka tei o jaga phunukjaka PhD khetre 25 mark nahajaknai tei net with JRF around 10% net 8% slate net 5% hingka research publication oboni khetre o jaga 6 hingka teaching post doctoral experience borokni bagui hingka 10% nahajaknai hingka tei o jaga award international national level obo hai award rok manjak borokni bagui 3 nahajaknai tei o jaga state level award given by state government hingkai oro 2 khlai mark nahajaknai oro borokni IPA ni score obo phunukjaka hingka o jaga naide MPhil plus PhD maximum 25 JRF net slate maximum 10 tei o jaga in award category maximum 3 obo haike phunukjaka IPA score academic ni borokni score phunukjaka o jaga o academic score tongo 84 research publication 6 teaching experience tongo 10 total 100 ni hingka jara qualification gwnang rok o jaga apply khai di aswk no kai haino hai jotono no hambai।